Que bueno que xa dixemos que nos contrataron así, nos contrataron como pola bella, Sí, Canto é tanto. Nos estamos aquí hoxe A porque dedo. se nos pagou e non fomos a concurso público ni nada. Dixeron, a quen contratamos os da Ría? Porque non sei. É verdad, nos contrataron así para este bolo. E tamén, Estamos aquí cobrando dos bóscolos. así que disfrutade, aínda que sexa porque pagachedes, non? Claro, cando saíades, que tal? Moi ben, mira. Calidade-precio ben. Ya está. Punto. Pois esta é a nova Galicia que temos. Unha nova Galicia. Unha nova Galicia para o século XXI. Unha nova Galicia para o século XXI. Unha Galiza incluinte, complexa pero atraínte, sen sectarismos, nen independentismos, Que sexa respetuosa. humilde pero ambiciosa. Unha nova Galicia para o século XXI. Unha nova Galicia para o século XXI. Para xente xoven, xente bella, xente blanca, xente negra, xente sana, xente enferma, xente do Opus, xente da ETA. Unha nova Galicia para o século XXI. Unha nova Galicia para o século XXI. Se apostamos pola tolerancia, sen perdermos la elegancia. Comidas sen alérgenos, bebidas isotónicas, galletas para celíacos, carril bicis para celíacos, carril bicis para celíacos. Todos. Unha nova Galicia para o século XXI. Unha nova Galicia para o século XXI. Con coworking, con crowdfunding, jogging, trekking and windsurfing. Con coworking, con crowdfunding, jogging, trekking and windsurfing. Unha nova Galicia para o século XXI. Unha nova Galicia para o século XXI. Unha Galiza novada, sensata pero atolada. Unha Galicia sen gluten, unha Galiza da Butén. Tradición e modernidade, veganismo e liberdade. 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 E vai ser, 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 vai